kan lai mi phun ama sabik khri fa phongin nupi chitnak ma video a kan rak sauthi na lai Joseph Hebeko le annu Elizabeth chu lai tlang e mission rentuan dingin thla mi nuwa apathom nak ase kum thong ka zakwa kum riat dizimba ni kulani khada thakha an phan lai tlanga mission rin atwan mi ashabik anse maliu ka khaninga chun Joseph te nuwa chu didima in saklai lai tlanga rentuan ding ase Dr. Itle Carson anupinu chu sanglai lai tlanga tuan ding ase thongkha zakwa kumkwa Aprila Hakha Baptist Association GVP chu Hakha to rakse Dr. Itne amasabik lai mi khri fa I chit nak chu kum thongkha zakwa kumsha maini kulani thuma Laura Carson aina si ate achi umin ha chu val zalian le leng tlungnom ansi an pani in Hakha in ni thumlam kal flampeng longbang khwami ansi chit nak atwa tun ha Dr. Itne chun itihin ate an ma cha puimi te to pyak kan tim na mission e ummi nun ha ne lakphak answer kaini lakphak mui ado deu na katia chon hok kapek na tlangwal pa chu to hol toi te le angkeleng arang mi arok asam ami nak asawi lo cha asam chu sku hiram tokin aling di na in ama chu athiang sim amau nu chu line ni athuami atoi amhai le atler asul thuami khuk tiang long asimi ni arok puimi te da tak ase zu atallo khuchya sin thacham atallo sia tha wok tha man chimlo ar tha man aumlo sasak lam pai zurit aumlo chingla rol chan le hoi kum zong ani tallo mission ren 22 na cha chun asung loi mi chan asiko nan khan midang acheu cha chun ngai chia ta takha rakse Dr. Ichampan sak e kum to khazakwa kum sha avoi khat na bikri fa phong in nu pichit nak atimi a hin athi ummi na he an lung arak hring lai acheu khat ne lai mi asiko ante acheu khat ne an silo pa khi alu apong ante asina in kri fa phong in alut ni lai pa ne asam tom chu arni phoi pa ton tia dakte maunu chu lai city l o chalo stako lai mi phun ama sabik kri fa phong in nu pichit nak chuma dir ka siri salo atu chu lai sa te tenge azom mi cha athang len lyric te mi YouTube chunga nakalyang veu tia kan rak som na nazapi chunga kalom thasang ka pe mi nazapi chung kalom YouTube zonga thasang pe khok se lai sa te zonga azom mi cha YouTube chung zonga thasang pe khok se nazapi chung kalom anu video nge tong than te na lai bye bye